whangai pe ngai whatapu kau whakahokoata e whatongia me he whare whakapure anga St. George. Ko e Conferenisian hono tolu ai pure anga pea moe kau whai o ngō. Pea oku tuungai foki ai iheni tātānaki mai a kau whai o ngō pea pe foki ki he teu ai wha koe ni ai pure anga. Ko uhi pe koe tuunga koe ni ki he tau wailasi. Pea moe ngahi polo kalama koe ni oku uhi ngai e tau lockdown he aho ni. Pea i kai koe ia pe foki ka oku whia mao ke taktaha nofo pe i hono api tuunga i he natula koe ni o e wailasi. Pa koe whakaamu foki ke lava pe o ta ofi tu uai i he tuunga koe taimini aia koe toko nima i hono whakaha ane awhi. Pea i kai koe ia pe ka koe hoko atu hono whakama opo mai ai tuunga whelawei pea moe tuunga i he taimini. Kai ke heuku i he ni foki a kina tolo me ngahi kautaha media ka wai foki FM Walfitu poine ni ma. Pea neongo foki koe ahoni o ko taktaha nofo i hono api. Ka ko kina tolu koe a ko fia mau ke lele ai ngā ue ku kawai foki ai media. Pea ku pehe ai tuunga koe a ko mau i he ahoni. Koe whamatala koe a whaatuku mai he pure anga o ku koe whakaamu foki ke mau whakataha pe e ngāhi kautaha media. Pea pehe ki ono tuku atu koe ai u whakamatala ki he kakai o e whonua. O la vai ke mui i koe ha ai tuunga ki he ngahi ngāwe koe ni. Nei o si whakahape foki koe lockdown koe ni o ku lele ia i he houa e whāwalu ka e te whito kotoa pe foki ai loloa pea moe nou o e taimi koe ni i he tuunga koe ia o e wailasi. Taimi ni foki o kulotonga whemo i kina ai potunga e mo ui i he komi a kina o tolu ne ai e nau whekau aki pea moe whiohi pea moe o ngoua koe ni na rakma o ai wailasi. Ke whai pe hono sivi kina o tolu koe uhi pe koe whia mau ke ta ofi pe he i he tokosi i. Kai oua e mawhola tu ki he community ai tuunga o ki ai e tau wailasi koe ni. Nā si ai foki ai wha maala te gai ke lawa ia o whakamahino i he taimini pe koe Omicron, pe koe Delta, pe koe Covid, pe koe ha ai tuunga koe ia. Mahino pe koe wailasi ka o te gai ke lawa o whakapapau i ai tuunga koe ia. Koe ha ai wailasi koe ni. Kai ke hoku kei whai pe foki ai whakama opo koe ni. Mahino mai pe foki ko lau tolu koe ia na lawa o paiha nau sivi ane afi. O ku nau isolate atu pepe ku whakamawahi atu ki nau tolu. Iho nau ngahi api nofo anga ke nau mau peha malolo ki ai. Pena e osi whamatala pe foki. Ka pau o kia hataha kune o ngoi. Ai ngahi whakailonga koia o e tare fofonu langa ulu. O ne mahamahalo o ihe leini koia o e wailasi. Whetu taki rewa ki he whamaki vaiola i he raki whainga maari e. O te ke toi whainga ange koe ki vaiola ka ke whetu taki ange. Koe konga pēni ai whainga koia ke taofi tuu pe ai wailasi i he tuunga o e whakamawahe i. Pea oa foki ke mawhola. Mahino pe foki koe uhinga ai whakatahaanga koe ni. Mahu inga au pito ko hiko e mo ui ai kakai o e whanua. Pea ihe ene pehe lewa o ku mahu inga ai mau e ngai whamatala. Mau tolu me ihe eiki minista mo ui kai pehe foki ki he eiki pale mia o Tonga. Pea whaihe ni foki pea mo eiki tokoni pale mia. Ko e whare whatahaanga foki i he whare whapure anga koe ni St. George o ko mau i ai. Pea o ko ui ai ngahi whatahaanga pehe ni o whakatatau ki
ki he fia mau ko ia ai pureanga. Whātatau ki he mau e nau ngahi ngāwe. Pea pehe foki ki he whainga mārie i hono tuku atu ki he kakai e whanua ke nau mea i ai ngahi mea o kuhoko. I he ngahi hoa si i koia kua toko o sina i ai whakani ihi nau whetu utaki mai ho tau kāinga mei muri. O nau whakaike eke mai ko hiko e nau whanongo i hea uatu ai ngahi whamafola lea i he ngalu ea. O nau maua i e whamatala whamui muitaha koe toko ni mai ni o ku mahino o ku nau mo ua i he vailasi. I he taim tatau pe o ku tokanga e kina he e botu ngā mo ui ki nau tolu. Pea i kai koia pe ka o ku whai pea mo e malu i ai hingoa e ngō ua koia nei kamata hono mau o e vailasi. Ka e whai e ngā ue koe ni ki he whakatotolo pea mo e wakai koia pe ko haifua o ku kei toe. Pea i kai koia pe ka koe isolate whakamawaiwahe pea whamama whai whoki ai whia mau koia ke tau kei talango fua. Ki he ngahi tūtu oni o e vailasi na tauhi mai o lere mai moia ai nofo o ua e wāwā o whika, wāwā mama o whi unga. Pea i kai koia pe koe tui ai mask. Kia te ki tau tolo e kakai o ku whewhanonga aki holo. Pehe pe whoki pea mo ki nau tolo o ku i api. I he tu unga koe malu i pe eni pea mei he vailasi. O ki ai whoki i he taimini pea mo e wakai ki he ngahi whakawhokawha koe ni ko tau whou mai ai i Tonga. Talo kamata o e tau. Ai a koe tau kamata pe whoki pea mo e mo unga awhi. Pea kai koe ia pe ka koe mate e tau whetu utaki interneti. Koe ni ko tau au mai eni i he whewha uhi pea mo e vailasi. O ki ai ai ni ihi o kunau whakakaukau mahalo pe koe tuunga koe ni o kutau iai o ku whai ngofua ai mafola o e vailasi koe ni koe Omicron o kufou i he ea. Ka i he taimi tatau pe o ku ikai ha whakamooni pe he mai ia i he uwha matala kua tuku mai. Iai whoki ai tokolahi a te ki tau tolu ko tau osi fou i he huhu malu i uluaki, huhu malu i ua hoani. Pea koe toire mai ni he taimi ni ai taritari ko ia ki he booster. Maka tu unga katoa pe whokieni i he whenga ke teu ai ngahi malu i ho tau sino, whaiange o ku tau whetau laki pea mo e vailasi. O ku lava pe ke te mau, kau kai ke tō mamawhange i he tu unga o e iwi whakasino o tau mau. Pea ke ai rewa ai amanaki lelei e lava pe ke tau mau, ka te tau lava pe o toe ake me i he tu unga ko ia. Ke he ange ia, pea mea ki nau tolu ko ia nae i kai pe ke nau kau ki nau tolu ke a huhu malui. O i he toko wāwhe tupu, hange koe mea ko ia e ki minista mo ui ane awhi. A nau tolu ko ia o ku i kai pe ke nau kau nau tolu i ha huhu malui i he vailasi. I he taim tatau pe o ku mea i pe e he kakai e whanua, hono tautou tuku ato e uwha matala, whelawe i pea mo e tawhaaki ko ia ki he ikai ki te mau ai huhu malui. Pea ihe ene pehe lewa o kwhai ngofua ke tōma mawha mai ke a te ki tau tolo ai tu unga koe ni. Kai ke koe ngahi te si whoki o me anga ue koe ni i he loki i he whale whapure anga ai St. George o whai whoki a hono ai i pea moe taritari ki he mau mai a ki nau tolo kau whai ongo. Ko e taha whoki o ki nau tolo i he whaleni ko i he ni ko best whanua pea me i he matangi Tonga. Pe whoki ki a Viri Soni me i he le tio Tonga. Pea o ki ai whoki pea moe le tio koe ni a Ramanla
o ku poupou mālohi apito koe ni ko mea mai a ki nau tolu i he pureanga. E ki Palembia Tonga, toko ni Palembia, kai pēfoki ki e ki Minister Paanga. Ko ia ni o ku nau mea mai, pia ku teu ki he kamata e tau konferenisi pia moe pureanga. Pēfoki ki he e ki Minister Moimoi o ku kakato mai ki he taimini. E ni whake mai. Eik Minister o e potunga o e ke ngahinga o e lalahi. Ko CEO ai potunga mo ui, pe whake ki he eik Minister ki Mori. Aia ko ke nau tolu e ni o kunau maamai. Pe whake sekretari kabineti mo e pureanga. O ku ihe ni pia mo ke nau tolu ai ni ihi. I he kau CEO. Ko e tuunga ia o ki ai ai konferenisi e pampongi. Ko le ke u whakape whakatapu whake tau press conference. O tau popo tānoa ko ni. Ai kamata pe mua tau tānoa he pampongi ni. Whamalo atu ke mo lava mai kau whaengo. E hoa tā ko ni. Ke hoko taipe tau tānoa. Ko ngā pe ke o te ngai whamatara ka hai ngahi mea nai hoko. I hoa ko ne wa whako hiri me tau tānoa whamui taha. I he ahoni, ko e whamatara whamui taha. Ku holo hifa ki nau tolu post TV o toko wha. I he toko ni mane a whi recover i toko taha. Kai toi pe toko wha he tai ni mai. E toko whahoko atu he misa e ti teila kana iai mo e toko tolu nge au. Tolu nge au wau? Tolu nge au waluhiva na e tesi mea ne awhi au mai ki ane po pia negativi kotoa. Kai koe o le rei pea ku recover i toko taha, toi pe toko wha post TV. Tolu nge au waluhiva ane po na e tesi. Au mai ki popo ni koe ola o negativi kotoa. Ai ko tu e tani mi o ku kei tau hipe toko taha koe ni na e negativi, ai ngono recover. He upau pe ke tau hia e o se ngahi aho, toi whai e sivi, ko ngā pe ke whakapapau. Pa tok whai rewa whai tūtoni ki ai, ai potu ngau e mo ui. Ka koe whamalo at pea, ko i ovo pe taha, o ku ai waka me i tahiti, ko toko ni mai a tahita, o ka inga koe me i tahiti. O ku amanak tau mai, pe ku os tau mai, he pongpongini, ko neo mai e nau toko ni. Ai pureanga ka uma ho tau kainga ko ni me tahiti pa wai fa malo la he ni ka ki nau tolu o pa mo me mai he ope ka uma e sekretari pure ko ni o Tahiti Manuel o ku taki mai he ka mai waka pa wai fo pa mo tau kainga Tonga e to hiva o nau ka mai i he folau mai ko ia ai ko fa malo at be ka ki nau tolu pa mo fa ho ko ko ni ai ngo mo fa mo taha ko ni I he sivi ko ni e tau kau COVID. Malo au pito, a pau kua hangai whehui. Pia time le re ni ke tu mai ne. Ko ki whehui pe ke ek paremia ko tokotaha ko ku wikawa, ko tokotaha me toko ua koe ne laki mau, po koe toko taha me he whamiri koe ne mau, ne ilo koe ane awhi. Malo, lala, koe toko taha koe ni me he toko ua koe ne ulaki mau. Koe toko whiha e ni o e whikau ki nau tolu na e aigona konteki pia mo e kau mo e ongo ua koni koe na e mau. Ko nau lava o ripoti atu. Pe koe toko whiha whakatoa ko pehe ko lava koe toko tolu ai nian ko o CCV Ka koe hae toko lahi o ni ihi koe ni ko o ripoti atu me he ni ihi koe ni koe na konteki he ngai wheitu una i ai koe kau
ai ngo tangata ko ni Sai, malo pito fehui. Ko te alpe ki whakaiki ki whai ngawe koe na whai poto ngawe ane afi. Ai na nau tō te au ni manona tō he kau ngawe koe me i uafu. A possible context mo toko ua koe ni. Na iai mo kintakaten koe a ela. Iai kau ngawe pe me he tawhaki emergency koe poto ngawe na mau ki whai pe a hano ki i surveillance ke sio pe ko ha tu unga koe kui ai ai kono mai koe ni ngai fei tu koe ni mahino koe ku o negative pe ku hao focus leva ai timi he tainimi kau konteki koia kau konteki koia ai foi family koe ni ai koe na tau tala no o kulahi whainga maari ke mo where me ai ai Covid tahahiwa. Aia whailewa focus koe tai nimo ko lere mai pa mo CEO o kulotonga map out he timi ai mape koe ke tāketi. Ai koe fo itu koe tai nimi te mau focus ai. Koe mea koe ke titela koe toko fiha koe kei te ulawa maua te tai nimi. Ki tamai ki kona o mau mea. Virus. Koe mea ta tau be, maham koe virus ta tau be, o mau koe whaingo ki matua toa pe i ke he angoa wea. Ai tau toru mo tau toru po whago. Malo pito pesi ai whehui pa ko fia ho kai te ke tō mui mai. He ahoni. Io koe tau wha pa mo tau tolu. Koe whahinga koe o Covid pe koe Omicron pe koe Delta hanga koe tau koe whakahoa koe ane afi. Tike ke mahino mai. O toki ave specimeni he ahon ki Australia ki Brisbane ke lok whai e tesi o mai. Koe anga koe e mau wakai o ngari pe ia koe Omicron. Ka oku tō maa pe koe mea pe ku ha mai me he ongo ki tamai ki koe ki tare pe ia pe mo ki mofi. Me ane pō ki ahoni ko ia pe. Ai koe ka kumahau inga pe fo ke toka ngai ki nau tolu ki tamai ki. Neongo ne tigai ke na huhu malu. Ka o kei malohi pe a iwi malu i hona sino ke he tō mai koe ne whakoutoa. Tau mahino pe fo ke e tō maa mai pe. Is it an unusual case? Ke mau he whangi tamai ki behe mea? Igai. O kai ke unusual case ke mau he whanau. Lahi penga i mea ua koe uwhanua ko tō. Ka koe mea en hono sai o ku tō maa pe. Kei ki pakunau kei. I tana ke pea, e koe mea mau inga i koe ni, ko lau ke hu koe ni kau whai ako mo i mātua. Ko ngā neongo o ku hange koe mea mi sa moi, o ku kai kene fu afek lahe kau le ka te nau lava o ave heolo ai mahaki o pipihi at ki ha tau. Hu whakatapu i nau whakakui, o nau my friend. Ai koe mehi o kamatai hu me he most vulnerable ko nau tolko o vai tau ngofuru al hifo ai ko ni wa o hifo ni ke tau tahawa pagato ga fa mari al fla ko nga si yang nau la vea ka nau ke lava fa pipi ha to fa mo fe le to ai mahaki Alo vito palemia me sta o ki fe pe a whanau whake i presco ane a whi, a vehe koe ni kon na siwina randomly pick pe ia. He ko whewhe tani ko siwi ko toa kau ngāu e koe na ngāu e mea pe koe nihi pe ni koe whi toko koe na mau na pick random pe ia. Ko siwi ko toa kau ngāu e pe koe. Ia koe fwoi, hanga pe fwoi whakahoa aki mua, koe fwoi siwi koe ni nai whai koe o mau. Ko surveillance pe ke whakamooni i pe o tau kei hala, pe koe taha pia mea o toko ni he
he wā ngā au e whakawhonua, koe tau talatu ko hala tonga ni o kuia e data pe ko evidence. Ai koe taimi koe na oa whai foi surveillance. Aia o piki koe ki nau tolu. O mau e toko ua koe ni. Pea ku, o mai lewa koe hae, ko hai na nau whiohi mo e toko ua koe ni. Ai koe context ia. Koe foi mea koe na whai koe ane a whi koe tracy ngai. Nei o mai pe risi pea me marini, pa mo e uafu, he at least kau ngau e na nau ngau e whakataha. Ai e pana e CV ai nau tolu e toko te au ni manoa koe ni me uafu. Mantui koe ulaki mea koe e whai he potu ngau e, kono trace e konteki. He kai ke lava ia he potu ngau ke CV whakato e kau au afu he tainimi. Koe mea mua koe mau CV e kakaina e vaofi pe whi ngau e aki. Kontek mo e whahinga koe ni, pea to kamata me ai. Hange koe ni umahino. Si mo ka kau ngau e koe ni ai whare maki i he accident and an emergency. Outpatient ni ka pau ne whaha tala ki ai. Pa koe toko te au tolunge au waluhiwa koe ni. Ai koe foi surveillance koe ia o ki prod. Ki wha atange ki foi. Pea o mai lewa foi whakawhia maria ka mautolu. Ngari o ku ngari sai pe. Focus lewa he ahoni ia contact a toko wha koe. Na o whamatala koe ane a whi i he ola koe CV o haili. E lahi ange whai ngamari ke mafola me ai ai mahaki. Ai ulo tonga map out ia he potu ngā oe he tainime, he time una unga oe ki ai ke nau whai e fo i savea ko ia. Ai e ai ngahi sivi he ahoni e mao e ola e tuku mai a pompong. Whawhunga me wawa he wangapuna. Kai mene ala ki wawau? Pes na e alo bes ko ne alo ana ko ngā foki ko alo ana he ngā oe. Nei ki mena e whemau ke i wawa oe. Ana kai foki taimia ko ne alo ki wawa te ke mahino ia o ko contact pe foki oe to tahana e puke. Ai ka ku treat pe he health hange pe ko ma o ko hi ke whahanga o ke. Kana alu he no whatongia ngā o pe a ona. Malo mola mali tu pola i pe mele te ato. Au tau te sea ko ke ofi mai. Okay. Io malo mola mali. Koe ki whehu pe ni ato e whok pe ki he talanoa kon koe ki he kaungau i koe wafu. Koe whehu e ne whika aki pe a moe ki wakaet pe koe whia ilo koe lahi pe hono tautou o mai i he polkalama whilafoaki koe ne le te o tonga ke whaka atu ke te kimoutolu. Pea kua whakaukau nai e pule anga ke kolontini anau tolu kon koe kuna ngau e koe i he wafu tau te whito ki he ki hangahi ngau e pe i o whikau aki pa moha waka o ku hau ki ho tau wafu pa mo tau langa. O hange koe ni o hoko ka tutu ni pau ke sivi kovita hiva ki nau tolu pea kolontini like it's a must ke kolontini ki nau tolu kai oua e toki surveillance pepa toki ka pau peo ku mahinoa. Koe kolontini ka pau na i muri. Ai koe taim koe na e o whakahoko na u whatongia o na u tui te unga kakato pe. O ko ka pai kolontini mau pe na tolu ka ke taha tahe toi waf ke whai ngā ue. Ka koe pe koe hui ngau whatu ai ngā ue mo tui e ngā te unga kakato ke malu i ki nau tolu ka nau lawa whakahoko e ngā ue he tau mai e waka he taim koto pe. Ai ko no surveillance, ko no koe hinga surveillance koe tau ki koe ta whakamahino pe u tau whemau pe ke whakapapau pa koe ose ai waka kou nau kei hao pe i kai. Pa koe mahino en koe o mao e toko koe he kake lawa sivi kakato ka atoa nau tolu. I e taim kotoa pe o whatatau ki he lahi koe waka o ku hao upe mo e lahi nau ngā ue o whakahoko. Koe whalala o ku tuku ia i he foi process pe mo e whonga ngā ue kou nau whakahoko. Pe mo e tui te unga kakato mo u mea kotoa ko ia ku tu ni ia me he health. Pea koe whalala tu pehe pe ka nau to. Koe mea koe ke kolontin mau pe ka ke lava ia.
Mia ko lave pe nia ko na to ko fola mai mi to pule anga ko ki he o fo mai ko ta mala vaka puna ko na to ke ka ngai lai ni mu a ko ai o fa hoko no kolontini na to ka ke vaka pe nia ki he ngau ta tau fa hoko ki na to ko o na ngau ko i he wafu ko na kolontini fo ke mea ko ka close contact ke mo ka fola mai ya ko hinga foi kolontin ko ki mo to ko te au ma valo abe pe ko to ko fia na ko ki na ma ko foi case ko ya imagino na i kai ke te ke imagino ye pe na pe ma fola me to ta ko ke ka frontliners pe to tana ki na to lo ava kolontin pa ta lockdown ko hi ka sivi na to ka pa na hata ha ka frontliners na ma e hoko atu e ta lockdown ni ka fenga ho na ngai family ha ko ngai ko fa eta mini karena e hinga pehe foi kolontini ko ya ko vaka hoko na kolontin pe ka utama direct contact mon ko ka utama ko he vaka ku ke he ya ka utama ko ni tahi o ko ke fa direct contact ke mon auto hange ko me ko malava puna ba fo ke fa CV ai passport mo u me ko ka utama ko tahi ko ke pehe ya ko tambe ta ha ku se fa isolate ka ku tampai late au ale vaka o kaka ke olong he vaka o pai late mai ka ku te nga kakato kato ai au ki he fanga fu pulo ko ni ko ngau aki pe ko ai mo procedure ai i wafu ai ko ne hopo mai to fetong sao alo te nga ko na ne toi ki he mission for ai ko ai procedure si ai ke mahino ku hao pe to ki mava pe me wafu kai ke se ko vitia o ka pe mo ia he surveillance ko fa hoko ai ko surveillance ko na ma wa to ko ni na ka pe mo ia ai ko men mau o vale ma to ko ke ma ta mai ko na fa he ke va na me te pare mia ne af ko nga ko fai ko ho ha ki he ate laite ko ate laite na ka wi he va ka na ka ke he kai ki ai na ha pe va ka pai late o taki mai ai va ka ate laite o tuku mai ki lot ko hi ko ai ko ke se na ka ke he ka pai late ki ai malopi Ki tāna ki apea ki he mea e tōn pare mea. Ka mauinga o pito pe ke mahino ki he kakai ai whanua hange koe ni pe koe mau he whehui. Ka pau e matufo koe kolontini te tau kolontini no tole aho ua taha. Pe ka pau e kolontini kāto e ka ngai ua fu. Foi waka pe ua kai te haka o ngā hoe. Sai. Koe foi proses koe no kai koe ke aha konteki. Pe ko tui o ton ke o mahu inga in ke kakai fonua he kai ke aha ha taha ngā ui i wafu e loto ke puke ne ono family ko ngai protokolo koe na tal hono ngā ui aki na mui o whakatatau ki hono whaka eke ai toko ua koe na mau koe me i wafu koe una positivi o una oho vare pe ana nofo whakaukau pe ko wheha fo i taimi na pehepe na hanga mau i e tu uni. Ai ko uhinga nau full PPE ke malu i nau tolu me wakaukau. Nea ngau kai ki aha contact. Pe contact pe unau vai hono pai late mai. Ka ku o mahu inga pitu pe ke mahi noi pe he kakai whonua. O hange pe ko e mea e ton pandemia. Ai uhinga lele kolontine kau hau koe me muri. He repatriation flight. He unau whetaulaki nau tolu ia mo i kau wholau koe. Ka ku o whai bere rei taha he potu ngā ue ke trace pe ai tūnga koe ni ke mau koe ha e mei whe. Ka ku mea koe mahu inga koe ka ki tau tolu he taini mi koe tau whenga oe ake ke tau whene alu. Koe ngongo le rei en toko te au tolu ngea waluhiwa koe ni o unau negativi e hoko at pe CV. Ka mahuinga ke kakai whanua ia i lau home isolation ni ke nau no whama. Ka o mai whainga maari e potu ngā ue ke wakai e ngahi direct contact koe ni mo e whaitoko whaa koe ni oku whainga maari e lahi e toi mawhola mea ia mahaki ke lawa ke tau mau ai ha ongongo pe whakawhie maari e pe toi lahi ngā ue ke whai. Koe te whatokanga pe mo e kole ke kakai whanua ai huhumalui. O kua e whenga ke whakawawe i mai ngahi huhumalui he ukahau ke hoko at ki ai. Ka ku tau tui pe te tau sai pe.
Kaya mo gising ba? Ngayon fine ko niyo po. Ani ko niyo po. Mahalo ko na po kami. Kapag mahino mai ku mauna toro he Omicron. E lava pe o fai to itongan pe ku pau ke ave. Ka feitu. Kapag ho te pe no te mau ha te kalas ke he. Vai la si. E lava pe o treat hen. Malo pes, koe vai lasi, mana tui pe koe vai lasi, o ke ke ano fai, o kage pe koe flu, aku tau puke ai, koe vai lasi. Kono saia koe hu malui, ke mateu teu e kausotia malui, ke tō mai u tō maa pe ia. Koe palpare mana e hoko ngai whodua na tau sio na e whamanawa misini, ai kakai, koe taime whukene te ke whai hu malui ia. Pea o whai tokanga makehe ke kau vai, ai koe kakai unau. Ia e mahaktauhi, ange koe suka, koe toto maalunga. Ko nau tolu ia koe te nau uesia lahi. Ka koe tuu ia koe he tainimi, mo ngai statistika koe ku o mai, ai puke he tainimi i heni. Kai ke ngata pehe ne tō maa, ka koe hange koe tau pepe koe onki tamai koe ni, koe mofi, koe panatolo pike, moe vai, moe nofo maa. Koe tō taha koe ne sivat koe kuri kawa, Te ke puke e ke hao talamai o puke. Neongo ne ia e vai lasi ia. Pe ko hae loa ia e vai lasi, foi me ia tau. Peke angane foi panatolo, koe ne foi tau hipeia ke mawahe, ke ua te aha konteka, o lewa sio koe nuku i kawa, e to e sivi, foi mau ke aha foi sivi e tolu. After this, o se hoa whaavalu, to e sivi, pa koe ne negativi pena he foi sivi hoko koe ia, o se ata e ke ata. Sio koe tarigu. Ngau e aki lewa ho mitia pesike, hui e kakai ke nau o mai. Uafe, valungeau, valuhiva, te ke nā mai o hui. Ka pau te ke o mai e koe foi valungeau, valuhiva, ke nā maha o angason ke te o mai e toko nimangeau, o luseane, toko nimangeau, seo te uhanga vahe atu. Pe ka pau e kai te moulawa o mai, ka tamate i homo ngahi miti. O kai ke whanongo ate kakai ko mule. Ka pau au kai ke whanongo mai ka mautolu, o whenga mautolu, tāta nau hiwa whakalotu, pe ka nau foi rue kei. Ke tau tisko upe mo hau ki holo kuti salote. Minister kata pe, mahina fo ke tau ponga le rinkahe ni tau lere aki. O ko e fonga konta o lere aki he i wafo kano tui ngahi mea malu i mea. O kei mak ve o viti, Te haki fonga o ke whakaukau, e ngari ka whaiwhaianga peku hoko hana mau te tau liriu ki ai. Peko hange koe ni ko whananga whaka ngai uta ko mai gami tau pleanga. O kumai atu koe ahi kou. Ke whakapau i peku. Na seifi anki kau ngā ue. O pai au se nau ngā ue pata hau ki maroro he hotere ahi tolu. He tatau peku e tau ngai uta koni ko kontiti. Koe anga pia e whakaukau mga whihui. Nā aha ki whonga te tau liriu ki ai. Ka whaiwhaianga o ka hoka. Malo bito so de feu ia. Oku mahino bito scientific evidence ko e vai lasi lava mo ui he sefes up to 3 days. Lava pia mate a haulua ki a haulua. Kau up to 3 days. Ka oku iai pe founga. Ko o mai ko e uta. Ko e uta whakavave pe ko iai pe process ko e decontamination. Pe a osi lewa e pe a to o mila e tua pe ata e uta. Ko tui o fai e tau tolu ia foi founga ko ia tau pe ko e tau ene ua. Ko e mahaki ene o kuha. Covid-19 is everywhere and it's here to stay. Ko e tau mea ko e whakakaukau ko e aku he tainimi. Ke tau learn to live with Covid. Tau huhumalu, tau ngau ea ke ngahi mea ko e ni. Koe ngahi mea whakatātau hoko i mūri he taini. Ai ngahi whonua koe. Oku mau inga mau pe foki e soni he taimeta. Hoi taimeta ku o tau tatari pe tau tolu.
ke tau learn from our mistake. Ka o mai e whainga maari ia ke tau learn from others' mistake. Pea ko tui o tau tui koe whanua lotu e hanga he o tua ia o malu i tau tolu he fu tsunami mo mea koe nai hoko. Ko tui koe tau e ua koe ni ai ni koe kutoki osi. O mai he o tua ki tonga ke ua iaha Covid, pea o mai ho tau whainga maari e ke tau huhu malu. Ko tui ko tau tolu e whanua i mamani na tau lere tau huhu malu i patoki tō mai Covid-19. Ka pau tau tui o tua. Ko whainga maari e koe nai o mai ke tau huhu malu. Sai. Peseti koe hiwao no koe target population ni tau whawhetai ki he o tua. Soni, walu ngeau, walu hiwa. Ko ho mo ngā ui e mitia ke mo ofa mai o mai. Ki tari pia son. Kaka o peke vai po ke mai afta iro. Ao pes. Tau tui pe tau oanga pe foi whainga maari e kakoe. Ko ho hau pe he pensi hoko te kai ke lava fai ho foi whatokia ko ia. Pe ai rewa foi lao. Hanga ko kahoa ne afi. Tau tala noa le nei pe ko tau tui umau pe kakai ata mai lei ke nao mai. Tau hopa koe ni dike o ni mana tau whahopa pe ko haite ne ke teu i hoko. Osko ka luseane. Teu ki afe mai au ke ka ki ka veinga taha. E kumista ako koe. Kai ke ilo ko hai loa e lockdown ni koe ni te tau rere ai. Pea ko toi mate mo ne ti. Ane whakanganga kia e ako koe whanau mi api. Ko hai e palani ke tua e ako he kua osi taibia ke whakotu. Paula bito, kawe e wheu mawinga. Ai a moone a bito pe whau nei kawe interneti e kongalahi. Koe palani koe ai ako, pe hono tiriwa ai ako ki api. Pa koe mo ui pe whau kau kaike fu mo ui le rei e neti. Whaingata e te sio he video mo wala mea pe he neti. Ai whai ai ngāo rewa tai nimi pe e lawa o atep katoa ki he reti o. Nei konga lahi pe whukia matui la tau le re, nei konga ia, nei le re pe he reti o. Ka nei konga nei he interneti me. Ai koe sio pe nia katoa e loa o ma teu ke tiriwa he reti o katoa. Ka mahino koe ke wawe whiunga interneti ki he mea koe nei teu ki ai koe pot maa ko. Ai ko ni ka fai ai mateu o pau de ngari lo pa ma fu de wa o le ti ope palo ia Ataki ko onga ko ne o ki ai e tau ai vailasi hange ko ngā ue fai tai mini aia na e asi pe ai fo imea ko ni fe unga mo e tau ko ni ai atelaite neongo ke os whakamahi noi mai e ki mista mo ui, kai ke aha whekau aki. Ko e ni o toi au mai ne waka tahiti, pe e toi ai pe mo u waka pehenia ki mui e au mai. O whewhe a mo protocol ko ke ngā ue, ko uhi ngai ko osi mahi noi nea ku hue, ma riu ia tau pehe ko Omicron, ku lava asi ai. Ka ko uhinga pena aku ia i he tau hoko atu, ko riu ko ia o riu mo tau whaunga ngā ue ke tau kalofi bea mo vai lasi be o te tau nofo pe i he mea tatau. I he tāri koe ni o ngahi waka koe ni o kau. O kai koe o si e hoko mai. Sabe koe si owen e anga ki whainga maari e si au ke tari atu. Malo bito ho fa benga fa tapu malo bito lo sean de feo i koni. Kai moni au bito pe ia hange pe ko me ai minista. O tu o ku fa he mari au bito o ola ko ni surveillance ko ni fai. Pe ko pe au ke ne me ai fe ma ko ia ke fe mari e fonua. Ele he ku nengo pe ko Omicron. Pe tau amanak pe da tole e te ai mo variant de ta. Ka ko tui ko e fonga ko ia e nau mafola. O kai ke liri fuliri fe tu ka yang e nau in more infectious. Ko me pe ta ha o ton ke fa tonga ka kai ia. O fa pe he pe ka ki vai yang e Omicron. Ka yang e ko Delta.
ko e ngai fehu ko na pehe ke ki whanau. Mo whanau e whangi whanau te ke puhumalu i nau tolu. Ai au koe ai whie maari au pito ia he whakatok ngai. Ai hu mai ai ki vailas ka nau tolu o koe ke nau poke. Te ke vaccinate. Ai ka koe kauton pe ke te pe mo ka kai. Neo ai ngahi lele fai he port of entry hanga koe u fe hui koe. O te kia whanua i māman ten dalawa ta ofi. Ai ho ai Covid19 ki nau tolu. Neo ngai whaunga. Koe tau quarantine tau tolu ia. U lele ia pito pe ia. Tau ne pe me ngai whanua tu maari u pe lele ia ngai nau whaunga. Tau te pe ke lava e whanua ia ta ofi. Koe mea tau fia ta toi tonga ni. Koe ne toki asi mai. Ko whaafo ofa ta humalu i. Pe ko lahi e tau ki lockdown at ki mua. Pe ko spot e kakai hono tui e maas. O mo ton pe ki whatonga he kakai e. Te nau ke ilape na tolu. Even ka paiaha toha tau mahaki tangan. Te nau lape na tolu malu i na family. A ke ki whaunga koe mika tui e maas. Whano. Tau he oe fu alholo he tu toa lahi. Tau he wā mamau. Ai ka whanki mea ka eo ku e lape toa taha ko toa whai. Ka koe ne tu koe tai minia koe whonga whanua ke kono tauwhi. Na wasi lampi ka nea, ne os whai review ia whai process. Koe ni i he port of entry, seaport, mlai wapuna. Os pasi ia. Ne hai ka review tala mai teke nau siha. Kau staff lelei, whonga whafo nau whai. Ai pa ko te ahe ke tau toi pehe, tau tole, te whai whonga, te whakalaka nea. Ko tui pe mahalo ko e tau whanonga mai penia tau tolu, ko taimpe ke mateu whakakau. Whanua e ai pe taimia, e hu mai vailasi. Te tau whanonga. Ko fisi e tai minu mau telefon me kau tama mau tolu i fisi. E kia hapalapale me nau tolu nau, ngā pena tolu eo. Iai pe kau positivi, ko nau sianga nau tolu kia. Tau tolu eo ke e pe tau taimilahi e tau whakanganga. Ako i ki me beu, whampena. Minister ngā Moimoi ko e ki toko taha pe ku whetutaki mai o ku koia mene kau ngā we o ku nau loto ngā isolated ai mini he nai toko taha e kau ngā we ko e second contact in ia ai keisi ko koe tai mini ka ne nau kei tari pe ko ha taimi ko ku o alange ko ai pot ngā Moimoi ke whakahoko e nau CV ko ni pe ko nau tesi ko e COVID-19. Ka ko nau ongo i pena rong hangu nau ki wai ki loto e ki i he tōtaha koe mene ki whamiri po hamu ki tuai ai alange koe ai tesi koe ni po koe haki process koe foi whonga ngāwe koe po ngā mui koe ai CV koe ni kau contact koe ni. Malo. Sabe o ki whamahina pe koe ki process aia koe tue tai mini koe ngā foi index case ta pepe ko toko nima ane education nima na tau positive. Ai mahina lewa nau tolu koe primary case o first cases. Pe koe lewa nau first contact. Ai koe kau first contact koe ia e whiema o ia ke nau isolate kai CV nau tolu. Ai koe tue taimini vo ku alpe taimi e kei hokot pe CV ia ke mau katoa kepsa ato katoa kau first contact ke mahina koe nau negative. Neo e nau negative e kau first contact. E kei whiema o pe ke nau quarantine, ke nau nof pe, self-isolate pe. Ka o lewa, ke whiema ari e mau timiu o si, go through for incubation period. Pe nau toki whakata. Whai pe nau kisi. Ai koe kau first contact sia, ai koe o mau tui mau tolu eo, ai pe ke tola. Ka e tok whai hono whakaiki ke hono kisi o fi, ke mahino pe ko hai koa na e ofi. E koe pe me he koe first contact ia pau ke wāofi. Ai koe ki ngā weka pake whai in detail. O koe me kau tama ia, na nau contact nau tolu ke first contact. Ai koe ke contact of a first contact. Ai koe mahino ia, na nau toki contact nau tolu e tama koe o ku isolate, a mū ia. Kau tama ia koe et whakata ia. Koe ngā was negative first contact. Ai koe kau second contact. Ai tok whai pe ngā weka nau tolu ke tukuang. Kau kei talang pe ke nau nof mao. Ai koe whakamaa popo pe he tai mine e whakata nau tolu.
Kai ke hoko pe hono to ngai ka face contact. Ai alu fo pe fika ia ke ka face contact mahalo pena to ni mano. Ka koe kamata koe o contact of a contact e kawa ia ke tola. Koe ngā pe koe safety. Yo. E lava atu ha whehu i he tawhake tsunami pe te tau nofo pehe. Whehu i he tawhake kon koe u kolo kon koe na ue sia lahi kaha. Wai u kolo ku whe mau ke relocate. Te whatatak pia kanu pol. Mahalo na e palani koe ke ngahi pehe. Ko ha ngā ue au whai ki ha settlement for all ki loloa mo u palani mo ki whamarala mai pe kataki. Ai koe e wai nau whakaukau ke nau hiki o nofo ha whetu ke ko ngā u lawea ngofua whetu nau iai. Pau ke whaha whemahino akia mo mau tofia pe koe ha e nau mea unau whelotoi ki ai. Ke ta whaakia mau tolu o pau nau whenofo pe whetu na e hokoe whatamaki pe au ku tau pe he u sai wheunga o malu wheunga mau langa mato is mau mato ke lana. Pau nau loto nau whelotoi mo mau tofia ke nau hiki a whetu pako whetu e te mau langa. Ai mau tari mau tolu kai whai e tā noa koe aki nau tolu pa moe kau mau tofia pe nau whetu te nau iai ka mau to kuna tu lewa o whai langa. Ki ui hoka ta via kataki e palemia i e ta whakonkone ai koe tsunami e. Koe ta nimi whatatau peki ngahi whila whako mau whahoko. Ki lahe tai whia maari e tuwha. E tuwha konkone ngai tokoni. Pako tu ia koe ke kau e mai no peka tau tolu ke kau le valogi o lunga no tuwha koe ngai mea. Kau whakatatau e ke savea koe koe nai whai. Mua koe pe e alava ke whai mua e savea koe tai nim fuku lahe politiki. Au me mi whaha iua pe whetu kotoia. Ko le hapuke kau savea koe ke kolo koe nai whiri e ki kāinga koe i he toko taha tau pe he toko taha koe. Unau tohi na tohi ngoa i he nau kaupopo na to kai tuku ka tamai koe nai te whanatak pea sop. Ege i laini whika tolu koe ki tahi, tu whanau tolu e kai tuku e laini ua e mo ka tamai laini ulaki. Ai ko pe te palemia pe ke minista. Te whai mua hatu ki isio ke anga koe ano sawe ai. O ni ihi whai ngata ai. Nau whanau ka pe neu ke mana whitu tak mai e pure whawahai ko na koe wahlulunga. Ko mea ta tau pe koe ta whia maari e pe he tuwha. Nā te ki iliriu e whaunga ko ni koe ki no sawe ai ni ihi whai ngata ai. Koe ni ihi ia. O nau laki mana te tako nika na kai ke nau fu whai ngata ia whewhe pe te nau kau he whai ngata ia moni. Na e whai e raki tō whāpea ko sopu na e raki launga mai. Kai tuku a pātangata ia mo kanoko polu, koe toi hau e na ko toi sopu pe. Tuku aha no whakai ai ka kai ke nau launga. O mahuinga poini koe pe mahuinga pe mo poini o whai lele taha ke whai mea. Na mausi preset pe ki mua. Pau whakamahina o ngofua e launga mai ka mautolu. Koe pe u launga u ton ke motokanga pe preset koe tai men whai ngata ia e whanua. Koe u launga u koe ke justify na u lele atu na whekaua he pale mea mai kabineti ke u lele atu ka apai. Te utalatu anga ton pe uia koe lahi taha umotu ha apai koe pe na u mei vai. Pea koe mau whatongia koe he mau takai koe ako no whengai ke ulo e uhila e u whetu koku ulo ai. Pea mo whengai u tanke ko kei toi ai mei vai ke whaito o ke mahina u lava pe o nau mauinu mea ai kai takai atu o se awi pe whoke whoi takai uloaki. Ko whanoi na e tawat pe e whoi tokoni au i whanoi na nau la pe nau toluia. Tawat pe whalaite pe awe he tahi ia he mea. Pea kana e si mai ua ai na e toenga i whanoi. Ana mato e si mai pe ako mo si mai apsiasi. Pana mato o whaito e si maa ke nau ki pine atu ai kai toko atu e umea. Ai ko unga whamatala ko taiminu mau kato pe e u whamatala ko ki tahi. O wai mo u atai mo mea. Ka koe waka koe ni ai so tia wamna ke wholawa tuia. Ma whaambehe koe ki capacity e wakau ni lau pe o koe pene ki misin liliu vai. Ai ma whaamu na alawa o awe whakataha pe
ai uhina vai wata mano whakawhonu ana utange e tala de fito ki no muka whanoi pia mo tungua ai ko tungua i lulunga ko matuku nai ki iwe sialahi mo matuku kau kai be ngasi mai matuku ke whonu be bana aswai mo ngawe a health care o whaito he bawaro ko tonga o motu lai taha o motu i lulunga o whainga maari whakawai be mo ko mea toko ni ko ke fuwe sia fi mahin pe fo ke maalaya mo kumala ka ko mea toko ke he ka ke ka kui ka ke tuku ai toko ni ko fai ko poi ni fo ko tu fai toko ni hange ko fe hui o ngofu be ke nau lau mai ko dan fo ke ni ke mo mea be press ko ne sio mai be ai api ko i mui o ku tu fai api mo a e fi ma mo ye ke tu ka ko nga fo ke ai toko ni ke na tol ko ku sia tamaki uloaki aga tok fainga mare hange be ko hapai mau fainga be ke lok fakakate umot ko na e sia tamaki kai nga loi to nga oi umotu mau fainga be ke fakakato ka to he kulahi be me ai ke fakakato os mai be ko mau mai ma to le kot ki sopu mau ka to u abi mo tu fa ko ave ai ko hinga ko ma la nga ke mau check ke mau le ko di be mo ne la nga ulaki wa pa mo ni pe fakakato mo ave ke o hange ko ko si han ko ka nga nau mon nau to ka ko nga ko mau tolu o ka ke mau politiki mau to o mau tu fa da ke fe mau o ko le be ke press ke fa poto be mo to nga u lau nga be malo Kitana ke pe ai ko me ton pare mia o glahi avito ai ke to pek mo me sai ngai fa matala au ngai mo me ke mau lava to gon ne to Kau time tatau be o fa politicize fa politiki a me be ka ton ke mo mai no ko fi inua mo fi ka ya ko ke to ka nga be ko hai party be ko hai politiku ke me ai ko fa tat ko mau nga we ma to ke fe ma ko ya ka ne pa ngo be ko fa to hala e time ni ka pa wa ta ha fe no ko fa nga mari ke ta mai na na mi si e ka to fa ka ai ke be he ko hinga be o ke na ke fili ko ke hai ke kai ki ata ha me vai o kai ke toka ka mai vai ia mo me kai pe una ke fili ai toka mai pe ia ke mahino o wai fi ma ko nga ka fa no to ni pa ka ha fe fa le konu anga ko kana po la nga fa le os wa pe wa to kon e bura wa fa bura ke wa no fa nga to kon ki fa ka las pe be Hangu rau to ni bege vai me kai. Ka pau nei holo no fare na ya. Wa fanga. Ai rocky ai fugo ai relief rocky. Kai ke aria ke tau be ke to kon ke foi fare. Ka nei to kon ke foi family. Aba wa foi fare ta wa family tol. Na agere ba ni mangia we tol. To kon di fa foi family. Ko ga be ko immediate relief. Kai to fa si o ke hangi ko fe hu ya nai. Pe fai a toko ni langa pe kono renovate pe fare le fare ife ia e pa fo ke na ta no mo ma to fia pe fe tu na fe lo to ki ai pa ma to ko atu le balanga kai de ma to langa i kanu polu ta ko na fe lo to ina to ka fe tu ke e ai ma ta li leva ke fai ai po ta no pe fe me aki ko ya pe to fa ho ko mai le ka ma to fai ai langa ka ta ni be ya wai be fa ki te ni wai be fangi wai be holo ko kanu polu wai ko fa hinga no fai ka ko me ma hinga ke to anga fa nga mali ke na felo to ko fe tu ka ma to ke watu ai pure nga mo to ko ni ko ki helanga palo ko ki fe to ko na be mo ki tana he ka ya ha fa nga tu faia pe ko to ko ni ia to ma fa tamaki e fe mari e takoto. Pe tal benia me ane fe mo hoko palpale. Ka koutu yo mau inga ke kakai. O hange ko me to kon palemia. Mo lava mai o fra hoko mai na ia to no. Koutu ko tau fe to kon akia. I mean media ke aluai pe hange ta palasia ha fa hinga kai ke langa ha fonua ai. Mo wata ke mo mai o launga mai. Pe fai e finga ai pule anga ke toko ni atu. Ona o neu na mai de tio. Eu toko valu do. Mai kon. E
Koe mea pia a au moho o whai o ngō pe te ke tui ki he tleti o, pe te ke tui ki he mea koe o uhingai e tau press conference. Tuku ke he kapau te hare ke he au whai e sivi. Pe kapau koe whehui koe ni, he kai ki uto e hawa press conference, e u tae ao ngai kwa. E u mahi noen o kukau ho press koe i he leti o kalasi. O tau i he kuonga he tainimi o e uhila pe mo e teknolosia. Amaro tu la fui feo e ua ka tau. Ala ke ni hoa tae ta press conference. Kono reiti ko e ngai wesia ko ko tonga ni anga kano polo. Kau i malunga o pito. Paha ko hoko mai ai ko ki toka ngat be agia. O kuia e ngai feitu lahi na wesia. Ka ko e ngai mala e fai toka. Na wesia. Pea na ka futu nga faloloma au pito na tokio ka nga tana ki mai uhui mo ku fanga fatapu me ngai feitu ke ko talo tu uia e ngai feitoka ia ko ni ko ni toki wesia ni a he talo ni tu tena e o tana ki mai o mai tu ko na api ka ke to fa ha tu ia ma loto ke tu ku ke na to tafi pe ko mai ko ki ai to ku tala mai reba o ku wai la ko ia ke ku tapu ia ke mai hui o tu ku he u api Pea koe whai wheinga holo. Ai ki kai ngā pe mauha ki foi piriki ma ki mea ke... Ka kuk whehui pe koe wheha whenga wheitu e ala whaha kore tokoni ki ai ke si tokoni ke ukolo pehe ha ki... Foi piriki ma sima ke langa ha ki mea ke ave ki ai. He wai u ape de ni ihi e taiminu kei tuku pe whae epa pe ngahi hui a nau api. Pa ko mau e ape ni ihi ke ngahi. Kua tō mai koe ne lockdown ni a pia tō chi tuku ai pe a e ngai hui koe ha toko ni. Ai o ku boni o kai ke ngofua ke tauhio na wapi. Ai koe whare i whaave, apai ave o tanu i hamala e ta. A pau rewa unau toi whi whafok mai a mui, koe toki wea ia no whakalere i mala e una e. Pe koe nau toi whi mau rewa ke wakai ha toi mala e fo ou. Whai rewa ngau e mo e pot ngau e whonua ke iahi hafo i konga kele ke designate pe kono ai ko mala e fo. Kau kai ke ngofua ke ave e wai pe mo ngahi me a whamoi ko ngā pe ko sta unima pe ko mo loi pe ngahi whi mau pe. Ai o koe whare i ave ki hawhai toka e ta. O pau o toi whi mau ke whafoki mai tō whafoki maa mui pe koe kore ke te hanga e pot ngai whonua o wakai ha konga kele ta. Ke ai koe whai toka fo ou. O pau nau pehe malu, o kai ke malu ai whai toka koe ni nai uesia. E mea ke toko ni, toki kore ke whawawonga whare area. E wai pe ngai toko ni ke ngai whatama ke he koe ni. Malo. Pas pe pare me minister ko whamalo tau e whainga mali ko mai. Katak vena ko kapau kwa ngai whihu ia ko hange uongo vevela. Ka ko mau whatongia pe whakona o mai e ngahi. Ai loto koe mo i whia mau koe a whatatau ki mau tāla koe ngai whamatala he ngai whila whaki he leo koe kakai. Ko kou whamalo te whainga mali mai ke mau ate ngai whiu. Peko tū nau whanongo mai pe palemia ke tau lele i whalu whamalo. Malo John, ikai o ku wau whia matolu koe ngau tau ai whaaho ai. E kou tui ko ku kau motolia hono o mai ngai whamatala mau whia matolu koe ngā ke sio pe kua mea ke whakalelei. Ka moi hae mea tokan kia kakai ke whahatokan kia. O kai ke pehe ia o ku kovi ngai whiu ko tau meka koe ngā pehe koe tau sio atu peke ngahi tawhake ni. E ala toko net mautolu kia ki mautolu i he ngahi whamatala koe. O mautuku mai koe ki he kakai. Whiu whaasi, pere i tana ki koe. Malo e pare mia. O talo e ku nofo heni mo ku nofo kau. Ko e hānai hafo i whakatonga le ki surveillance. Ke toi mahino ange ki mautolu ka maa ai kakai whanua unau whanongo mai. Pako toki maa uene fo i whakatonga le. Ai ko surveillance ko ha whakatotolo ke mau ha whakamatala ki ha me au te whia mau ki te ilo ki ai. Ai koe surveillance koe nai whai koe, ai koe mau whakatotolo ia,
ki he tau pehe koe o kei malua ko a tonga ni. Ko tui e mahino ange foi whamatala ko ia ki e kakai e whanua ai mau e case koe ni i e surveillance ai koe nei whakahoko. Pea ko toi tāna kia te peo e ki ai he tainimi o ku o sea yango te ni te ua ku toi vaiola o ko mau whare ien ki e kakai whanua. Ka pau o ku ke mau e ngai whakailonga koe ni tautau te whito ki he ngahi context ai koe mo ki nau tolu positivi mofi tare pe koe hapeha o ngo no fo mau i api ka ke telefoni mai ke potu ngā ue te nau ngā ue atu mo whatoka ngā iange o kai ke toi ngofua ke whai ha ahi mahaki ki he whare mahaki i he tainimi koe kau tauhi pe u whakaata koe kau tauhi ka ki nau tolu ai kau tolu leke kau vai ka kua pau ke lava mai koe ke whare mahaki moho kāti huhu. Ko tau whenga pe koe ni ke tau ta ofi na hawa tahaya. Paka pau o te kei ke huhu malu. First dose, second dose, ka oku ke puki. Pea ke tā mai ke fitu, noa fitu, valu nima, koe whika ia a aku, te ulawa sio ka koe, pea tata noa koe hai whonga le leita. Ke malu a ki nau tolo, nau tā koto i whare mahaki. Ai koe e whaapeka ki tau tolu koe ne kakai whanua, koe huhu malu i, tau kai kiu te tala noa lo au i ai, he kou tui ku tau osi mahi no i e ki tau tolu. Ka koe e kole penia ai toko ni e kakai whanua i he taimi koe ni, ka pau ke ongo i puke, ko toki puke lahi pe uke ongo uke puke lahi, pa ke kātaki o lava mai ke whare maki. O si ai e ngahi telefon laini, o kore atu ke mo ngau ea ke telefoni ko ia, pe tokoni atu e potu ngau e. O mai ha whainga maari e ke potu ngau e ke mauhanga o kumi, ai kau contact ko eni ke lava ke mau ke aha whakanonga ke tau tolu, pe koe hae tau ngau e whai he hoko te ngai ako ni ka hoko mai. Pa ko tui koe tokoni ate mo whai ki he potu ngau e, mo i kau ngau e, pa ko whamalo lahi ki he kau potu ngau e mo ui he koe foi nau lava koe o ko a tesi e tolungeau walu hiva koe ane afi koe ngau e lahi moni ana nau whai pea hoko ati pe e nau ngau e au kore ke kakai whanua ke nau tokoni ka pau ke ongo koe taha koe ngahi konteki he wheitu nei whakahoko atu ane afi pea ke ongo e ngahi mea koe ni pa ke whetu utaki mai o te ke manawasi he kai ke koe whenga pen ke toko ni i koe pia moho family. E moutu e ngahi mas, koe ngahi police whakolo, na stufa atu e mas ko mou ka whafofonga, koe ngahi health centers, keep the social distancing, ngai nofo wā mamao, pia tau he ngahi whare i koe ia he kutui, kai ke ha taha ia i tongani, e tai ofa no family. Koe tau ofa koe ho to family, tau ulak malu i ki tau tolu, he ko tau tolu, te tau lava o atu, ai maha ki api. Koe koe ai whamalot ka motole miti aho mo, toko ni mai ke tau ngā ue. Hange koe ni koe, mea koe ni, o te moho haa motolu, so ni koe haa mea e o mai, o mai ho mo whee uiku. Uhinga e mau heni, ke tau tala noa. Pa ko mo no ngā pe, no ngai kakai whanua. Lua ka pau te mou hoha, e hoha ka kai whanua. Ka koe whoke tai me tahai a soni, o ku haa mai koe i tua o ke nonga, ka koloto e ku hoha. Pe mau ke nonga tua, nonga lot. Malo. Koe. Io, ka pau ke whemau ke sivi koe peste mau lama ke kama. O ke mea peua ko whelame ke whakasea ke mea. Roa ki pe ko wha mole tēnā ki ngāri mea Italia. Tu ka ko mahalo koe poini soni o ko le peke kakai ke nau tau ataina. Tau ataina he o mai o launga ka pau nau o ngoi. O ka ha mea nei tatonu ke au atka nau tolu au kai ke au. Untuk koe taimeni hina ku halai maure ko dia mau toluia. Ka ku lahe me ke tofa de tau tof pe tau toluia. Ta tau be e tongan pe mo hapai mo eua.
Hene tu he tai mini baku ata baku hang ko mea ko na mea ke pale mea be mo Mr. Moimoi. Ko fei tu ni o mai ha mo fei te mo ngoi fei ngata ia mo ta fei. Ha mo to ha fahinga mea be ka pau mau la vatali. Ko ki mea no wa be ko e vai. O mai no ke mo tu ani ko ki folo be fo ke tai u ha tonga ni. O ko le be ko lo o fa no mai ka office ko lo ngai ko lo. O ko ngai ko lo o si ai utangke community ai ba ku utot pe he nimo. Pau fai ngata ia o pito e fe mau vai ho ko lo. O nga pe o te ha tangke ai. Le la te tamai ki me he fo se o ke ai ma. Ta mo fufulu ke ma. Ta mo fe tu tak mai mo to ke nimo ka utot he nimo ha vai o tu ko ai ke mau ma winu me ai kai ngai ko ko ia. Ma ka ki me be ko fe la ke ai. E kei hoko pe ngai mea ko nei tonga soni. Lo tonga ko ni hoko lockdown ko ni. Wa ngai family fa ngata ia nei tonga au kai tu famo me kei hoko pe ngai ko animo. Alo pe. Ke fa si be ki sama pe ngai ngau ko fai. Ai ko taki ni mangea ko ke family ngai fe tu ko nei wesia. Mo tol ko na mo pe he u totol ke mo kawai kana ka ke mo kawai mo fu pe ke mo tohi ko mai o fa mai. How mo me uhinga mo ton ke mo kawai ai pe ko appeal process ai ai fai to mai ko ya era po fai me ke Mr. Panga pe ko to kon pare mia i kamata weekend ni lewa na Italia mo to kon ni ke ngahi business na e USA e pa os kamata na kamata hono tu fa to ki to kon ni ko ni kamata pe me he di mafe o fai foi ki lalo so tatau ke mau mo lahi mo saisi ko o business ai ko hinga pe hange ko tau tokoni ki he purenga na maho inga ke mo ai tokoni ke ngai family tau taha pe hoko mai le vani fa ma popo ngai business na mo pe na wesia olat mo tokoni ko ya again o giai mo process po ha fonga o pau pe ha business na wesia ka ko ki nau ka wai mo fu ki nau tohi mai o tala mai o ton ke mau kau kana kai ke mau kau pa mai ke he Mr. Panga pe ko tokon pare mia ha mo tohi ki ai fika ki pe mo tokoni ko ya time tatau pe o ku ai lewa ai nga awe ai purenga tai nimi ki mo ki fafa pe o amana ki hok mai mo pangai mo ko no clean up pe ko no frama wai foi mon ban ai malolo wai nga hi septic ki hu fanga Tongatapu o kuava mo wala mia pe he e tokon mai lewa ai ngahi waka tau ko ni o tau ko ni tahi he ni e whinga ea ki pia mo e kautau ai ni awhio ai ko kautau ni awhio te nau whapapau ko i toa taha he motu kai au lewa ai ngahi waka tau ko ni pe ko i waka whe ke ni arofai ai clean up pe ko no whapapau i maa decontaminate mo mea ai u wheitu ko ni spai pe tala noa mo ki nau tolu ai ngahi business ko ni na USC ai ko me hoko fafa pai motu vai pe mo motu os mahino o te alu ke ataha i he taimi atu ko ni he fai lewa no whenga ke whakama o te vai pe ko hai me hoko fai te re to fai tutu na tolu pe to langa pe ko hame ke ka pau pe ke fai mo fa hano clean up ko hinga pe ko nga me tau pe hango rane nai bon manu nga he septic mo ala me pe fe ma ke whakama ko mea whao si pe, ko ngahi motu ko ni o talatu ko feitu uia o quarantine ko feitu Tongatapu o kai ke ngofua ke alu ke ata o tai whakalao ke alu ke ata e ala whakailo ko ai hange kon ko motu ko mango nei pe lau nga mai mi mango nei ngahi motu ke na na oang na tol ki mango kai ke lopo na o hai na me nei fai ai kana na te asi na tol mango whakamanato at pe ke ka ofisa kolo mo ki nau tolu me ngai motu ke he o ku tapu a mango ke mo ki ai ko kakai pe o os whakangofua e toki alu au ki mango pe ko nau tolu me mango ko whakamanato atu pe ia ko ngai motu ko ni ata mo fefua ko e ko os whakahoko atu tapu ke alu ke hata ke tai ma ungofua e ko hinga pe wai ngai hinga ke ka ko whakamanato atu pe I notice ko ia kia ki motolu ko na whanau mai pa ko e ka ofisa kolo whamanatu ke mo ka ainga o na ofia te ngahi motu ko ni ke oa mua te nau te o ki ai he ukulotonga ta tapu ke whahao ki ai ko ngatanga pia e ki whamatala no i he pongpongi i he hoa tāni
kau whamaloa tuhange koe mea tōna le mea. Pe ku kol whamoloa panai tōno no mautari whehui. Kau ku whawhiwhia mai ngai whehui ko nā wai ta whake ni, te kai ki maulawa si o mai mea, a different perspective. Pang mou tol foke o mou tānoa mui kakai, tai mlahi kai ki mau whatonga i e ngahi poini ko ia. Aku wai e mahu i ngai koe ni, kai ki ngata pe he whamatara o mau atu, ka koe whamatara o mou o mai tokon pe moia ke mau whahoko whatongia. Whatong pe koe whamatara o atu, mahino wheunga, ka paurewa e toi ai ha development po whamatala e toi whahoko atu, e toi whahoko atu hatau toi taimi, a pongpongi, ki tau popo tāno ai. Ka whamalo atu, whatawangi pe, e hoko lere ata pe mo whatongia lere, hana whahoko atu e whamatala, tau ngā nofo pe whamatala konu atu me putungai mohui, ke toko whaa peni, o si rikawa e ta, toko tolungia tupu, o si toi tesi, ka mahalo ka pongpongi, toi lau ngia ui e tesi, ko unga pe ke mahino, pe ku ngatai whee ke tau whinga ke whaka tata ofi mai, ai mo where koe ni, ai Covid-19. Koe pe ki whamalo, po whatawang pe te mo mau haolere, whatawang pe hoko atu ai pe mo pou mai mo lotu ai tau ngau e whataha koe ni. Ke tata ofi Covid-19, ka uma ai tau whake ake koe ni, me he volcano ka uma e tsunami. Malo apitu. Koe lava ia o e kakato ai polkalama ki konfelenisi hono tolu pea waha ko ia o e puleanga pea mo e kaupai o ngongo.